our life was up and down, as you see. There was love. When it was love, it was great. When it was hate, it was terrible. And then come forgiveness. But really, this show absolutely is possible only because of the friendship with Lena. Nemški umetnik Frank Uwe Leizipen-Ulaj je zadnjih 10 let življenja preživel v Ljubljani. Zato je razstava pri nas tako za Marino Abramovič kot Ulajevo ženo Leno Pislak še toliko pomembnejša. Predvsem pa je edinstvena, saj je bogata dediščina teh dveh umetnikov predstavljena v vseh prostorih Cukrarne. In our relation, we had 2 suitcases to come in. I came with performance, he came with photography. And then, you know, all of this material now is like opening guts to the public what one relation is about. To niso stvari, ki bi ostale po kakšnih drugih razstavah. To, kar imamo mi v Cukrarni, je prvič. In to je pa po mojem največji zaklad. Razstavo sta kustosinji Alenka Gregorič in Felicitas Thun-Hohenstein pripravljali več kot 3 leta. Nisva bežali od dejstva, da ne prikaževa kanoničnih del, vendar so velik fokus namenili prav tem arhivskim dokumentom. Največji financer je Mestna občina Ljubljana, potem je tukaj Ministrstvo za kulturo. Sta Marina Abramovič in fundacija Ulaj priskočili tudi nam na pomoč, saj so prispevali umetniška dela sponzorjem kot darilo pri njihovi participaciji. 30. november, ko bo razstava uradno odprta, pa ni bil naključno izbran. To je datum rojstva obeh umetnikov.